Sanibonani, igama lami ngo-Amathelo. Sizokwenza i-CA algebra yokugrafa ama-inequalities. Lana sikusibalo 21. Lana kuthiwa impendulo kaStan iboniswe ngaphansi. Iyo lena angayibuki kahle ukuthi ithini, asikaxazululi kodwa ithi sibone ukuthi bathini. Bathi lana yimiphi umniningwane oyiqiniso ngempendulo kaStan. Ngakho-ke lana ithi sibone ukuthi uyibhale kahle noma wenze iphutha. Asicabange ukuthi ngabe thina besingayenza njani. Ithi sibhale kanjena, sibhale njengoba injalo laphayana, sizisombululele thina sibone ukuthi besingayenza kanjani. Njengoba-ke manje sesenzile, manje-ke asiqale ngokuthi sisombulule ngo-8. Asiqale ngokuthi sisombulule ngalo 8 lona, siphindaphinde ngayo yonke indawo lapha kuma-bracket. Ngakho-ke sizoba no-n ohlanganiswe u-8 ohlanganiswe no-n ophindaphindwe ngo-n uzokunikeza u-8n. 8 ophindaphindwe ngo-20 uzokunikeza u-160 olingana no-110. Ngakho-ke lana uyabona ukuthi u-8 ophindaphindwe ngo-6 ukunikeza u-160. Ngakho-ke nalana usuvele uyayibona inkinga ukuthi iyini. Lana uno-n, nathi sino-n, uno-8n, nathi sino-8n, kodwa yena akanayo u-160. Yena akasombululanga ngo-8, yena azange aphindaphinde ngo-8. Ngakho-ke lana sesiyabona ukuthi impendulo yakhona ingu-B. Wenze iphutha esinyathelweni sokuqala. Ngakho-ke ithi senze esinye isibalo. Ibalo 22. Lana bathi yini kulo mniningwane okuyiqiniso. Lana bathi inombolo ephambene ingaphansi kwinombolo yokuqanjwa. Lana-ke uma nginenani eli-negative, inani eliphambene lizoba ngu-positive. Inani eliphambene laka-negative manje ngeke libe ngaphansi, kodwa uma nginenani eli-positive lizophambana libe inani eli-negative, lizoba ngaphansi kwako ngoba u-n mncane kuno p. Ngakho-ke u-negative mncane kuno-positive. Bese lana uma u-x emkhulu kuno-0, bese lana lokhu kuzoba ngukuthi u-negative x, impambano la kuzoba ngu-negative x omncane kuno-x. Uma u-x e-positive kuyacaca ukuthi u-negative 3x mncane kuno-x. Umniningwane oyiqiniso-ke lana umniningwane u-c. U-c uyena oyiqiniso kuyo yonke le mininingwane lena. U-a yena akasiyiqiniso ngoba lana ngoba lokhu ngeke kube yiqiniso. No-b naye angeke kuhlale kuyiqiniso lokhu. Bese-ke no-d naye angeke kuhlale angeke amanani ahlale a-negative ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke u-c iyona impendulo efanele kulesibalo. Asiqhubeke. Senza isibalo 23. Lana babuza ukuthi yini i-y-intercept yomugqa. Lana bafuna ukwazi i-y-intercept yomugqa lona ongu-4x ohlanganiswe no-2y ozokunikeza u-12. Manje uma ufuna ukudweba umugqa i-y-intercept uyazi ukuthi yila umugqa undlula khona kuma-y-axis. Sithi ngikubonisa kanje njengoba ngibhala le graph lena. Y-intercept lena ile point lana, bese-ke i-x coordinate yakhona ngu-0. Manje-ke lana uzoba yini? I-coordinate yakhona kuzoba ngu-0, nenye i-y-intercept. Manje-ke into elula ukuthi uthole uma u-x engu-0 ukuthi u-y uyini. Ngakho-ke asifake u-0 laphayana kuno-x khona. Lokhu kokubili u-4 ophindaphindwe ngo-0 uzokunikeza u-0. Ngakho-ke sizosala no-2y okunikeza u-12. Bese-ke si-divide ngo-2 nhlanga zombili. Ngapha sizosala no-6. Ngakho-ke u-y wethu uzosinikeza u-6. Lokhu kuchaza ukuthi u-x uma engu-0 u-y uzoba ngu-6. Ke asiqhubeke.
senze esinye futhi isibalo esilandelayo. Ngithi nginamathisele futhi ngithi ngifake kanjena, kopele nginamathisele la. Ngithi nayi-ke lana bathi yiphi i-inequality eboniswe kule graph engaphansi. Manje asiqale ngokuthola i-equation yalomugqa lona. Yini i-y-intercept nje kokuqala? Manje lana uma u-x engu-0 u-y ungu-1 uma sibuke lapha ku-graph. Uma siyibuka kule equation ye-slope, uma sibeka kule equation ye-slope intercept form engu-y olinganiswe no-mx ohlanganiswe no-b, i-equation ye-y-intercept form. Lana-ke uma u-x engu-1 u-y ungu-1, ngakho-ke u-b wethu sesiyamazi lana, sesiyitholile i-y-intercept ukuthi u-b wethu ungu-1. Ngakho-ke u-b ungu-1. Manje-ke siyazi ukuthi i-equation yethu izobukeka kanje, uzoba ngu-y olinganiswe no-mx osusa ngo-1. Manje kumele sithole i-slope. I-slope singushintsho luka-y kushintsho luka-x. Ithi sibone uma ngikhulisa u-x ngo-2 lana, ithi ngibhalelana ukuthi i-slope singushintsho luka-x oludivide ngoshintsho luka-y oludivide ngoshintsho luka-x. Uma ngikhulisa u-x ngo-2 lana, ngizokhulisa u-y ngobani? Ngizokhulisa u-y ngo-1. Ngakho-ke nalana ushintsho luka-y luzoba ngu-1, ushintsho luka-x lube ngu-2. Noma ungathi uma ukhulisa u-x ngo-4 uzokhulisa u-y ngo-2. Uma yabona ngikhulisa u-x ngo-4 u-y wami uzoba ngu-2. U-2 over 4 usakunikeza u-1/2 naye usafana, usakunikeza impendulo efanayo. Kodwa-ke manje sesiyazi i-slope. Manje-ke i-equation yomugqa ngibhalelana, i-equation yomugqa ingu-y olinganiswe no-1/2x osusa u-1, i-equation yalomugqa. Manje bafuna ukwazi i-equation ye-inequality. Manje bafake wonke amanani bese nomugqa bawenza, nomugqa wabo uyabona lana bawenze wavaleka, bawenzanga wavuleka, bawenze wavaleka. Lokhu kusho ukuthi siyawufaka umugqa uma bebadwebele umugqa uvulekile, bekuzochaza ukuthi wona lowo mugqa loyo asiwufaki. Ngakho-ke manje njengoba umugqa uvalekile kanje, kuchaza ukuthi isibalo sethu sizoba ngokuthi kulingana noma kuphezulu noma kulingana, noma sizothi kuncane noma kulingana no-1/2x osusa ngo-1. Ngakho-ke nalana manje-ke cabangela kunoma yimaphi amanani ka-x lana. Asithi u-x ngu-2, sithathe u-2 lona. Uma u-x engu-2, uma ukufaka kule equation lena, u-y uzoba ngu-0, yile point leli. Ngakho-ke naloku kuzoba yiwo wonke amaphoyinti aphezulu kanje. Lawa kuzoba yiwo wonke lamaphoyinti lawa aphezulu. Manje le ndawo le e-grey lena yiwo wonke amanani angaphezu kuka-x. Ngakho-ke kuka-y, hayi u-x, angaphezu kuka-y. Ngakho-ke i-equation yalomugqa lona yilena ethi u-y ungaphezu noma ulingana no-1/2x osuswe ngo-1. Indlela elula yokubuka lokhu ngamehlo ukuthi indlela elula ukuthi ubuke lokhu ngamehlo, ubuke lokhu ukuthi bakufakile emgqeni, bese ubuka le ndawo lena abayisithile ngombala o-grey, ngoba uma lana le ndawo lena beyincane bebangeke bawufake lo mugqa bawugcwalise, ngoba manje uma bekuthiwa kuncane, manje abakushongo ukuthi kuncane kuzolingana. Senze lesi esilandelayo, isibalo 25. Lesi esinye esifanayo nalesi siqeda ukusenza. Manje ngibona kungcono
ke nasi. Lana-ke bathi iyiphi emele kangcono igraph engu-y olinganiswe no-2x osusa ngo-2. Manje-ke lana siyazi ukuthi islope sakhona, siyabona ukuthi islope sakhona singu-2 bese i-y-intercept yakhona ingu-2. Ngakho-ke na i-y-intercept kulula ukuthi uyithole ngamehlo uyibukile njena. Sizobuka lana i-y-intercept yakhona ingu-2, nangapha ingu-2, nangapha futhi ingu-2. Loko ngaphansi i-y-intercept yakhona ingu-2 o-positive. Ngakho-ke na lezi zombini singazibuki nje ngoba i-y-intercept yakhona akusiyona le esifunayo. Kwenzakaleni manje? Nayi angazi ubuthakathi bani lobu, kodwa-ke naye-ke lana njengoba besifuna i-y-intercept, ngakho-ke na lana impendulo yethu izoba phakathi kuka C no A, kuzoba phakathi kuka A no C. Ngakho-ke namanje ithi sibone islope ukuthi islope ekuyisona esiphi lana. Uma ngiya ngapha kawu-2 ngizonyuka kawu-4, uma ngiya ku-x kawu-2 ngizoya ku-y kawu-4. Ngakho-ke na ushintsho luka-y divide ngoshintsho luka-x, ushintsho luka-y lizoba ngu-4, ushintsho luka-x libe ngu-2, ushintsho luka-x lizoba ngu-2. Loku u-4 divide ngo-2 uzokunikeza u-2 o-positive. U-A uneslope esi-positive nje. Manje-ke ukubona nje islope, asibone lana ukuthi islope sakhona sizoba njani, kodwa ngiyathemba ukuthi inani sesibutholile ukuthi A ithi sibone lana uma siya eceleni ku-x kawu-2 sizonyuka sizokwehla, asinyuki ngapha siyayehla, sizokwehla ngo-4. Ngakho-ke na lana ushintsho luka-y lana ushintsho luka-y lwangapha lizokunikeza u-4, bese ushintsho luka-x likunikeza u-2. Luka-y lona likunikeza lizokunikeza u-4. Lokhu kusho ukuthi kungu-2. Noma usubuka ngamehlo uyabona lana impendulo ukuthi ingu-A. Impendulo yethu yalana ngu-A ngoba lana kusinikeza u-negative laphayana, i-y-intercept yakhona i-slope sakhona si-positive, i-y-intercept i-negative. Ngakho-ke u-A impendulo ekuyiyona. Asiqhubeke senze isibalo esilandelayo. Sibone isibalo esilandelayo, basinikeza sona esifana naleso, kodwa lesi igraph yakhona bayisithile. Ithi siyifake nayo, ithi sinamathisele kanje. Ithi nayi-ke njengoba bengisho ukuthi bayisithile. Lana bafuna ukwazi ukuthi yiphi inequality emelwe yile ndawo esithiwe ku-graph. Basinikile-ke nalana izimpendulo okumele sikhetha ukuze nalana kungaba kuhle uma singazi ukuthi i-equation yomugqa iyini. Siqale nge-equation yomugqa, singavele siqale ngokuthi y-intercept yalana ingu-2 njengoba uma sibukile lana ku-graph ukuthi y-intercept yakhona ingu-2, bese islope sakhona uma lana ubuka uma uya ku-x ngo-1 lana uzoya ku-y ngo-3, uma uya u-x ngo-y uzoya ku-y ngo-3. Ngakho-ke nalana u-b siyazi ukuthi ungu-2 bese islope sethu ushintsho luka-y noshintsho luka-x, ushintsho luka-y lana ushintsho luka-x wethu lungu-1 o-positive, bese ushintsho luka-y lingu-3 ngoba liyehla alenyuki. Ngakho-ke na umugqa, i-equation yalo mugqa lona izobukeka injena ngoba islope sethu singu-3, izoba ngu-x olingana no-3, izoba ngu-y olingana no-3, x ohlanganiswe no-2. Uma ubukile lana akusikona kahle kahle lokhu, kodwa sizofika lapho, sizofika ekutheni
yenze ukuthi ifane naleya. Manje lana uzobona ukuthi le graph lena ichaza ukuthi kulingana, kukhulu noma kulingana, noma kuncane noma kulingana. Ithi sithi noma kuyalingana ngoba bagcwalise umugqa lona, ukuze sisho ukuthi ngoba kuyalingana ukuthi bagcwalise umugqa lona. Manje-ke masithathe noma yiliphi point lana, masithathe u-4. Manje siyabafaka yini lana ku-x, noma bazoya ngaphezulu, bazoya ngaphansi noma bazoya ngaphezulu kuka-x. Uma ubuka lama-point lawa bazoya-ke ngaphansi, vese bazoya ngaphansi ngoba yilapha bawusithe khona le graph lena. Ngakho-ke nalana i-equation yakhona izobukeka kanjena, izoba ngu-y omncane noma ulingana no-3x ohlanganiswe no-2 ngoba kuyingxenye yala basithe khona ngombala lo o-grey. Ngakho-ke nalana lo mugqa lona ukuthi nawo ufakwe yingoba, ukuze sifake lo ukuthi kulingana, yingoba umugqa ufakiwe lona. Ngakho-ke nalana impendulo yakhona ingu-A, kodwa ayimanga kanje, ayimanga ngale ndlela lana, kodwa singakwenza lokho, singakulungisa lokho manje ngokushesha. Ethi sifake u-3 nhlanga zombili. Ngakho-ke ngapha sihlanganise ngo-3 yonke indawo, u-3x ususene ngale. Ngakho-ke sasala no-3x ohlanganiswe no-y omncane noma olingana no-2. Ngakho-ke u-A iyona impendulo yethu esifunayo, ingu-A. Sesiyishintshile, sitholile i-inequality yale graph. Vakashela kwa-ClickMaths futhi uthole ezinye izibonelo eziningi